Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba ao bloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao bloe. Ao migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo ao blo, ao blo, ao blo ao blo, ao blo, ao blo Migrena bosanuba, ao blo novio. Migrena satanaba, ao blo Jokato, jojo, nya, 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 dala Yesu regbe. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao blo. Novio migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao blo. Ao migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao bloe. Novio migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao bloe. Kawoano beya oro nagala pwana so. Hello, on behalf of Sienna, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Sienna 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Sienna 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Sienna has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Sienna is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Sienna 2026. Join us to make history. Sienna 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.sienna2026.org for more information. See you there. 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Sienna 2026 DMV will welcome you. Thank you.
Hello, on behalf of Siana, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Siana 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Siana 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Siana has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Siana is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Siana 2026. Join us to make history. Siana 2026. Honor the past, empower the future. Visit www.siana2026.org for more information. See you there. Siena 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Siena 2026 DMV will welcome you. Thank you. ta gɔmesese ɖeka ma ko gblɔm wole na mi gake ne ama teƒe bubutɔ aɖewo alo tokɔ bubumetɔ aɖewo hã gagblɔnɛ le emɔ bubu ŋu hã woata kpe ɖe mía ŋu de ɖe dzeɖoƒe na mi ne míawo míasrɔ̃ ŋu le wo gbɔ. Azɔ míazɔ ɖe ŋgɔ ke dɔwɔnya si míagalé ŋku ɖoe nye le avala megble do ŋgɔ yina le ɖeɖa gɔmesesea me de to tututu ta mi ko tsi kpe ɖe ŋu si geɖe mi le na tsi abe ne mi be míale tsia mizana dzalẽ mizana kutsawo hã li vovovo mizana kutsa mizana etsi vɔ ne mi tsi lem ne ɖeviwo koa si geɖe mizana gagba hã be woate ŋu anɔ anyi ɖe me hafi etsi le na edzi mize ɖeviwo elabe aflatsi ametsitsiwo ƒe tsi le ƒe medzena le dutoƒo nenema
Tamisa de viu be miako akọ de no tata ya ko akọ fia ka na mi ba mi lechia jigada afia ba mi ko mia echi jale pe mu kata nko mia ko ntila kata klom chotagbo basede anigba me plus susu be edi ni ofifia pe mu kata na de dale mia unti na kone mia no de di no no me azo mia galan de donya bubu hansi ka donya in ka mia lan ku nya plo zigada mi glo na ba mi plo nu voa na mi ba mi plo nu ha elegbaja manya mi plo na te ko vovovo mi plo na mi akọ home mi plo na mi akọ jodopo mi plo na mi akọ ovuo anyi nokwe te ko gede limi plo na kala no matata ma mi kpo dada de odo ugbamumu elena na dasi ni oledasi o yana ba ha eli vovovo kude afike mi jiba mi akplo la chile koklo ha li vovo mizana ha mi koklo jodopo ha ihe li vovo afi onye ehoduko ke ha bo Yeah. Yo, akpe Into da very maracuji ababa ya glonya de. yeah. Aba miapa mpolo wale miapoma una mienya hohoba ya valaji fudam vivi ta oba ugaga kama na mivi yakami pomiela no matata pomiela fianya apono ada ikal harashi no ika ujibe ya wala fima kwi kunya ba ya plonu nu nkai miaza afi ona ya na iji miaza na ha aklonu ta plonu za ha plonu za ha na plonu ple ha ayo katanya nya gbe ike mi atan wo cho wo na mare la fi mama mi atan obubu ha apono odi fiami mi ade akplo mi ya fe mi ke mi atan kpo la fe to tututu ya o here go na mi o ele ha kplo nu tanya do nya ike mi cho la fi enya kplo ma mi agazin le mo vovovo nu kaka fia ozam le fia enya nu kpokplo goma adedira akplo adedira kplo nu le jajinyenye goma mia akwe adara fia ne mia yivi mia va Yo, akpe da very yema da very blo be plonu alebe obe miafe nupola de ole afia alebe efo ns senyo kasafo lafia yikenye miafe nufiala ade odomatore ka ta ba ale miekwe na obe nwile egbo fuma lakuyone spana re lakuyonde bagbeme Dr. Dogbe ple to spana le egbo nma oko owo na nwide oko na owo na machine ore lake nyemenye lake oyone de bagbeme spana le egbo ta yenye amadekaike nwi miafe engonlo jipo na mi afuma ta lebe kogebe mashama ila afuma ongo nyuide afuma alebe efo wonder amagavi hale mia do mafia alebe ko ha enwo gomedem de bagbem ta englong gede da fia afi efo sevia kudoda alo kudoda nyemanya nam yom nyo kudoda
ebe miawo le dɔdzi mia le afia hafi le mia dome mekpɔ efo alo okay I am Flakes nyemenya ne nyɔnu alo ŋutsu o ya be le mofufu kple mokɔklɔ ƒe akpadzi la nye hã mese ame aɖewo gblɔna be woakpala mɔ yema nyateƒe kpɔ ɖe ŋu kpala ŋkume alo kpala mɔ for those who don't understand what this person is saying is that there are other ways to say to describe washing of the face. So saying that ever Podeng is example. So for example, pala is it's a synonym for claw. Yes. Claw to wash the face. Nku is fu fu alo palamo mo is face. Nku is eyes. So pala, so to wash, pala to wash. Nku is so the eyes are nku, and then a mo is the entire visage or face like this. Mariku. Doc, pala is more like rinsing. Not Yeah. Pala is, just you're rinsing your face. Yeah. And then the floor is it's detailing. Detail. Yeah. Right. Well, with so Noah. I mean, right away we were able to see that even had Zamnola Zamola is the same thing like right away in one home Legidopia Muzana a slightly different style. Now Okatia Ochone in a way by Atawa the Jedopi. Then the other one for the inside the room or the bathroom is also different. It's short. Ugly. And very hard. And then when you come outside, you have the same thing like ugly gakayo nyaba dowonya ko jibe ya fiata ye na mai ma yo havuvu awo gaka denko ne bai miezana na o maguta kleto na manyo ala ba odama miezana chitra ha the like me yogi the buyer the buyer afi anatoli the share plumsan ikodo afi abaya hantoli ya do ha do loni ta hauli vuvu na mieza hapa paje ni atanko gakayo nyamanya nunko womolo nye dowonya womoleta ite michi akbayaro yo mimi rafima vie akpana miawezo emi ya miabe konuna kajito miawezo mijo yo akpe miawezo obeta empress ahia blood doche ha ele America fia miapom ta eletiana mata akpe da empress the share dona de mianchi ta akpene yezo kaka afuada ha do ayipuna mi banya ko manye no problem yeah me penu fiala o trabalho akpenami ke mia zonde utranje ke do nya ike mia gale kudo fie nya klo
klɔ. Ta ne mi be mi klɔ nana ihe edi ƒe dededa ƒe nya ko gblɔm mi le alo enumanyomanyo ɖe yi ke mehiã be wòanɔ enua ŋu dededa. Igblɔm mi le be klɔ. Ke zi geɖea mi klɔ miaƒe aɖuwo, miaƒe nume, mi klɔ miaƒe agbawo me kple nu vovovowo. Ne mi be mi klɔ nu ma abe ale yi wòdze le nɔnɔmetata ma, mi zãna numeklɔtsi yi ke mi gayɔna be brush. Ye mi kɔna tsike alo nanewo kɔna ɖe edzi heya ye nana ge be edia nado ɖa le miaƒe nume. Vɔ mi heya zãm fia elabe ŋkuʋuʋu va kã. Vɔ tsã nyawo mele mia tɔgbuiwo si ke wozãna o, ke mi gawɔnɛ le mɔ vovovowo ŋu. Ke le nɔnɔmetata vevelia me hã, mi kpɔ be woko dzalẽ kple etsi ekɔ da ɖe agba aɖe me afi ma hafi ele nua ŋutɔ klɔm le eme. Ta le nua kɔklɔ gome hã, yi hã mi zãna dzalẽ vovovowo kple etsi yi ke kpena ɖe mia ŋu be mi ɖena edia ɖa le enua ŋuti. Ke le kɔklɔm afia hã mi zãna kutsa. Vɔ kutsa hã eli vovovo. Fifia vovovotɔwo eɖewo dodom fia heya mi zãna le mi zazãm fia nye heya. Bubu eɖewo hã gali. Wole abe suɖivi ƒe nɔnɔme kple bubuawo yi ke kpena ɖe mia ŋu be mi ɖana edi ɖa le agbawo me hafi ezãna le miaƒe nuɖuɖu me. Ke miagalé ŋku ɖe dɔwɔnya bubu si nye tutu. All season long. All I want to hear is click, clack, all the way. All the drama. Right here. All the analysis. All right. You ready, partner? Yeah, let's go. Monday Night Football. Go. Touchdown. You want it all right here. You're all in. This holiday season, unwrap the gift of Estee Lauder. Bold lip colors and signature fragrances that make the ultimate first impression. And don't forget glowing skincare. Now, the only question is, to give or to keep? Joy Unwrapped from Estee Lauder. Shop our holiday blockbuster, 9 full-size favorites and more. At Macy's, the beauty destination. Tutu. Ne mi be tutu le afia, menye abe mianɔ detsi ƒom wòatutu ɖe anyigba alo wòakɔ ɖe anyigba ƒe enya gblɔm mi le o. Mi ƒom, mi tutu zãm le dzadzɛnyenye ƒe akpa dzi. Ta ne mi be tutu le afia, enu ƒom na mi ku ɖe ediɖeɖe le nane dzi. Zi geɖea, ne mi be miatutu nanea, mi zãna enututu abe eyawo tɔŋgbi ene alo mi kɔna tsi hã ɖe dzi akɔ lili ɖe nua dzi kple susu be edia nado ɖa le enua dzi. Ke mi tutuna enu vovovo. Mi tutuna miaƒe kplɔ̃wo dzi. Mi tutuna eʋuwo ŋu. Mi tutuna miaƒe nuɖugbawo hã me. Ne mi klo miaƒe nuɖugbawo vɔ mi gbugbɔna tutuna wo me kple susu be etsi meganɔ wo me hafi miakɔ da ɖe miaƒe agbakplɔkusi alo enuwo me. Azɔ ne mi le tsi ŋutɔ vɔ hã, mi gazãna papaŋu kɔ tutuna tsia katã le ŋutsi alo kple susu be miaƒe ŋutsi naƒu, etsia naƒu ɖe ŋutsi na mi kple bubuwo. Vɔ ame aɖewo yɔnɛ hã be tsileti, vɔ miawo mi yɔnɛ be papaŋu kple nɔviawo katã. Yi hã eŋututu ƒe nya ko gblɔm mi le. Ke le nɔnɔmetata yi ke egblɔ heya ɖɔ, mi kpɔ ŋutsu aɖe wòde atsi me. Tsã ŋlẽɖiwo ɖi fia be tsã mia tɔgbuiwɔ atsi yiwo kɔ tutuna aɖu ŋutsi. Ye atsia ka wozãna kɔ tutuna aɖu ŋutsi hã, wona mi nya be atsike geɖe le eme
ita chato sasana fina para be adu duzun na o abe alemi konfia ine beto ta ozani ko edena edi le ndudu ku na mi du mvo ha ndudu ku ado china adwa atumanami mi kwana atiako klona aloko kuna okatanda bamya akwande America le miagbo o kami azo de ngo mi akpodo nya bubu sinye nya na mi ba nya zigada afongo mi nyana le eya wo ma hamizana echi ajanle gagba le chesi le mi bubu mi koni ko nyana mi apa udodo mi apa afo club bo ba mi ade edi dalo mo alo na mi do mo mi je fifia de ma ha mi nyane plechi plejanle mi nyane plechi pleja mi de ne chiama ausisi jana de ta jana ikpena de mi an ba mi ade edi adale mo am alo fifia plus be na mi do mo ha mi ate mo avode me le era o katai ta haya asia hanye do nya bugwa de ke misana le goyama kami azon de ngwa na mi nya mi akọ nwovo zigada mi nyo mi akọ susu enye ba kokokwa edi ade gale nwoma alo enkuado gale nwoma ike ohia bo woku de nwoma afi mi adu de mi akọ nti ta mi sia na nwa iklo mi ve do nya ike yo na be sia zigada mi kona nwa koda na de kaji akomulemu ali wesusu be magagel kala nwa siasama mi shana nwa klesusu be erena kwe erena na klende ejinami alo enwona eyana fode enwana mi na wafu alo na wawu enfio le emenami afini adode nti taima le no matata mami popon le afia konovia de le kagbo le enwo sham de ejinami damishana mi apa fo mi apa wu le mi apa takuvi le novio kata na mi zin yo fodi mi nyevo kwa mi siani alo mi shani kwa susube na kwina mi nwe hafi mi aga azan le egoyamo kene mi azon de ngo mi akpo do na mi ba mi do na Nigeria zigada chanye mizana njido mo ikemi kuna kade ba wana wo kojo nyako akodo nwaji pesusu bo wajo na mi dui ha mi ano no mo tohi ademe yake esi onya fifi anku ha vata mi gaten le a 14 kan ima pomi le no metata me kabo mi va nkufufu 10 voilà. Lowe's knows the holidays begin in the kitchen, so save on GE appliances like ranges perfect for any cook and dishwashers that make quick work of cleaning up. For everything your kitchen needs to make family time well spent. Shop early Black Friday deals now at Lowe's. The all-new 2027 Kia Telluride. You can talk about capability, or you can just drag it right out onto the stage. Introducing the most capable Telluride we've ever built. Kia, movement that inspires. Alo do awuji ka li o li awuji alo li awuji le goyama dayami woni pesuba awana jo alo wono no mo nyi ademe be nyatenwa ado le gobu ma ha enjidodo pe omozaza ya mizane ko susuba watenwa wu enkuo kala wama do mahimi mission wa de kaji ngbagbe viare va gademe ndomete wideme na tami jidoge esionye njidomo hojota enanage wa wideme na mi hafimi adode mi akwa nchi
akoye jia mi ala nkude donya bubu hai kenya do le egoyama nti na mi be do aba zigade na mi fon abajia zigade na mi fon le abajia mi kpona agboba mi do mi apa ba alo mi gbugbo tro ashile abaun mi za mi ko bajivo eko dadeji le nonomo tohia dem le susu be abaji na jo eyi wanya kpon ha na ma de gede mi aji ha wonya bo o ele achondodo tohia dem le goyama taima pon mi le miape nonomo tata gbanto bikobo ko bajivo yi odo aba onya po le achondodo tohia dem afiko studio ko dade eji tanene mai yodo na abaima eto bune wodo awuji ya mikpo vai na enya de la madesia ke ne de de miapo jedo panami siana tibe ya kwamile minu sonku de donya si komizana le jaje nyenye ogo mawuti akoy miakoy yejia donya bubu simia galan kudo le miapo nsoson ila menye ne alofo amado gwanabo yofo awu amado gwanabo unga awu kude abotukopa akpa ike mi ole nfomcho le lanti kale amungenge alo nfofo goma zigeda mi wone le nonomoto hiadem na mi nyawo avo alo mi apeta kuviovo bijina bo wonu nonomanyi to hiadem alo wonu pokule na mi le lao kata ita mi kone anyi nwe alo mi afu afia dadi zigeda na mi nya mi apa ndodo alo nzaza yo tonbia na mi ba kwe njido momali na mi miaza alo jumali miaza akonomi miado le egoyama ka o hande le ki ogboni le gbowe na mianya le mi apa jedo pa akpamia yeji Apa? Enyade mokna nyade lia ke alo bia de lia Kada mia aya vagaka miji yo akpe ke mi ala kude donya sinyo vu na mi ba vu le egoyama mi mu fon kude miapa ejaji nyenye pakwaji kenye eda vuvumti sigada na mi lechi de na mi lechi voa mi kwana ba miapa dao alo miapa tada awona basa awona nyama ike majena chomanya kwana de tanamio tamizana aida akovuda kwesuba wanya kpo alo wano jaje nyenye alo achondodo tohia de mekamanya wode tanami nyama ko miakono yimo tayema mi pokomle no matatama apono vi gbanto ko aida ko miona aida maba achida ema okole edavume kala no matata baveli ama ha nyo apono ha ihale apa davumle gumamu kamia yejia mi akpo mi alankude donya sinye flo alo nu la unti tanami ba o flo nana afia kpe ko ba o nana demda le nana unti naneli yo nana demda le unti wale egosiama mikoba amade geflom amade ha afa ahato mo flom na mi ba mi aflo gazigeda mi zana nyusio yona ba gefloti. I have prepared Thomas's breakfast for you to savor together. Thanks, Tom. Hey, are English muffins from England? Heavens no.
from the pantry. Are you from England? Nay, I am also from the pantry. Huzzah! A toast to breakfast. Go ahead, make your day with Samsung OLED S95F. With glare-free technology, even smarter with smart things. Ikamizana ko de na miape efu alo edasike ele miape ahatomo le bubuao nti ema kpomi lele no matata ma kamia ko ncho jigeda o flona o pege versus bedo naneke ma gagede me ahe dolele kle mbubo finao yesigede ha miapa hatoma anyaba miafle lao katai besuwa miaga jefifia wonu afuma anugbon le noviao amado ha ozana jane asisida afuma besuba ekoplo ha wonu bobwe nao ke nami ba lu ha amado de flote pa amado yona lu ta obo oluge alo ofloge ikata gomesese ya alo onluta le bubuao ikata gomesese de ka kode mole dego nyako yeji pata mi ale nkude do nya sinya nglo alo fo nglo ya la fia mizam le jaji nyenye musosom kamenye na konu noti anu kwenya ilomilo alo akwachi akwama au zigada nami de miafa fo alo miafa agleme goja mizana dowonu ado abakoji ple eyi ple bubuao koda egbe odale miafa gologio alo miafa khokhon besusube echima gaja anu afuma ikawe be na chide anami dolele abe asrado kple bubuo ene o ta ima kpomi lele nono matata ma apoto ko yi mazamule ko egba demdale epohohon kafifia ha nkububu hava ta omoran vuvuvuli ozazami ke webe ele bobwe ha benemenye miame beto ha omoatonwa odomanami adegbe maodanami le miafe gologio ikemiachi asradon be maga gblega domanami alo onami achi tepere kalo ode miafa agbedao ke adoi ha ngbegbe vibubo do ho chinade egbe maome no chide egbe maome ova gana de miafa hundudu ha fakpaji nami down daddy ngbagbe mocho egba moko ova gede miafa jodope mi down de lodge be miadu ova jede nwajinami iha anami dolele bubu ado ikewe awebe miapoto tole miape namo ke miayeji donya bubu ike miaga kpo hanye lo alo miagbele bezigeda nami fo miape gbe ovo alo mi mulon miape gbe wa mi bla odi nana mako be mi fo alo mi mulon ko ovo bo biento la koma nami mulon enwa avo mi pona gbo be mi za ha gbelon le bubo ati afofu nami jodege moi mi koga koba fugbede evrome alo tefe dike eteda ha chomiagbo besusube maga he dolele kle mo vinamio dai makpomi le oplo nwa afo onwlo nwa oplo ifia olu ikokonde gbelon me afia ba kokode tefe ikeje kamenye miafe gologui ko ke migbana ba ologbe anglo pajo gbana ba egbe amado gbana bo gbe dudo alo olo nane ko ba fugbe ikata gomesese de kade ku de mole de go kamia yeji a mi ala nku de do nya bubu sike nye pa
kpa alo ko ŋuti. Ne wobe kpa menye woakɔ ame ɖe dzime alo ada ame ɖe dzime ye nye kpa ya ƒe nyagblɔmi lo. Zi geɖea ʋedukɔ ƒe akpa ɖewo gblɔna be wokpa eɖa. Wokpa eɖa. Ke le esia wɔwɔ me wozãna eɖakpanu woli vovovo. Gake abe ale yi ke mi kpɔe fia yina, woate ŋu azã egeƒlɔnu ya akɔ kpa ɖa hã alo nu yi ke wogayɔna be pasu akɔ kpa eɖa ɖa le ta ŋu. Yi katã nye dzadzenyenye ƒe nya ɖe gblɔm wole yawoe be míanɔ atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ aɖe me, mana míanɔ basa ko anɔ yiyim o. Alo wogayɔnɛ be kota. Kota. Ne wobe kota alo kpa ɖa, yi katã enya ɖeka ko gblɔm wole. Vɔ tsã ŋuɖe ɖewo gaɖi fia hã be nane nɔna anyi, woyɔna be yɔ. Yɔ, wobe ŋugbagbe aɖe wònye. Enɔna tame na amewo zi geɖe. Ta ɖe yɔ ma ta, wokpɔna gbɔ be hiã be yɔ nɔ dzadzenyenye me. Yɔ kota alo yɔ kpa ɖa kple susu be magatsi ɖe tame ne yewo ana yewo dɔléle o. Zi geɖe ana ge mevovo kpɔ go. Ta ne wobe ƒlɔ, ne wobe lu kple kpa, enya mawo katã hã enya ɖeka ko gblɔm wole gake ʋedukɔ ƒe teƒe vovovoe woe wòdze abe ke enya vovovowo nye ene gake yi katã gɔmesese ɖeka ma yi ko ɖem wole ɖe go. Ke ne nya bubu aɖe li ame aɖe nya ku ɖe nu yiwo ke mísrɔ̃ fia ŋu ame aɖewo kpi na mí ne míazɔ ɖe ŋgɔ. Unwrap the gift of Estee Lauder bold lip colors, signature fragrances, and glowing skincare to make the ultimate first impression. Joy Unwrapped from Estee Lauder at Macy's, the beauty destination. I'd do anything. Surprise! We got a dog. You did? Aw, new pet? You're gonna need all the things. Let's go to PetSmart. Come on. Watch your heads and tails. We've got literally anything you need, from the big things to the little things. And make life easier with AutoShip, so you never run out. So, are you a cat or a dog person? Cat person, dog person, hamster person, fish person. Anything for you. PetSmart. Anything for pets. Obe amado hã oglo enya do de kpaji abala mi kɔna efo senyo be amado hã gblɔna be ofiada alabe male nu ya ta afuma ne mi koe englera afuma afi obe efo wonder amagavi hã gblɔ be dɔkata nye ma amegbetɔa aƒe abe egblɔe va yi ɖe nu aɖewo nye fia va yi ene hafi efo Ernest be ame aɖewo hã yɔnɛ be gelohe meka ɖe edzi be enu ƒom tso nu ya wokɔ eluna ege gelohe ta ɔbe nu yiwo ke woŋlɔ ɖe afi ma fifia va yia wo katã ma le afi ma. Yo, afi ɔbe fo Wonder amegavi hã gblɔ nya ɖe ebe ame siwo wɔ aƒe ƒe nu menyoa Mawu gã hã nu translate that cleanliness is next to godliness, that ancient saying. Yo, akpe ke ɔbe enyawo koe ma. Yo, akpe ke miayi edzi. Yo, akpe. Enyo, akpe. Ta miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo nyɔntɔ mie ese enyawo tam mereku mi no tame bum tso mia
as have via the qua namia atro ava p yo ke nyebona p afa Wilkinson, Xavier Bavado. Nkọgbenya zọlia, Mawunye dwa mafia, Yesuye dwa mafia, Akaye dwa mafia, Oh, kaye, Yesuye dwa mafia. Kakamila baba jeba sike koma yelo, Kaye, Yesuye dwa mafia. Kakamila baba jeba sike koma Kaye, Yesuye dwa mafia. Okwenya zolia, Maune dwa mafia. Kajima mika, Kajima woklo, Oh, kaye, Yesuye dwa mafia. Kaye dwa mafia. Maune dwa mafia. Yuseje dwa mafia. Yesuye lo, Kalelele, kaye, Yesuye dwa mafia. Kakamila baba jebe asike kumaye. Kaye, Yesuye dwa mafia. Kakamila baba jebe asike kumaye lo. Kaye, Yesuye dwa mafia. Okwenya zolia, Mawunye dwa mafia. Yesuye dwa mafia. Kalele, lelele, oh, Yesuye dwa mafia. Onodio, Pio, Bakari yo amendo mlanyo mafo. Mendo yo mafo. Mendo tomeme amendo. Mendo mlanyo mafo. Mendo yo mafo. Oh, mendo amendo. Mendo yo mafo. Mendo tomeme amendo bebe. Amendo. Mendo mlanyo mafo la. Mendo yo mafo. Oh, amendo. Manya wonu say. Manya wonu yo. Manya wuti kopo yo amendo. Manya wonu say. Manya la kanu say yo. Manya wonu kaje yo. Yesue mo wa pe. O kan ji na kwe. Ayawe je kwe amendo. Akpe na mawe. Yesue mo wa pe. Akpe amendo. Akpe na mawe. Akpe na we amendo. Ishe akapu. Drinking warm water before bed balances blood sugar levels and reverses type. This holiday, Verizon's got the craziest deal ever. iPhone 17, iPad, and Apple Watch. All on them. No getting it if you're naughty. Get iPhone 17, iPad, and Apple Watch all for $0. No trade-in needed.
Okay, minha razão. Apanami. E cá manu vai ver. Da tu filme lá show manu vai ver som. O bia dia roda ramodia za. Kaka mino yimsan boshes. Hello dog. Mia no yinsan oba yema na glo alabe akpena amashama efo Jonas Salon be mi ola doji nusi na wokle jila magla akpo jila magla akpo alabe done doji alabe da Empress bia lafia mi apa no fiala di oba miawe miao bia moleta miakle But the me do forward. Dodo kwa ele magbagbo na. Okay. Kaka nyata mo correct ba. Kaka mia ovoko. Mia poba ba ken kurogana na je. Danami. Mia poba ron ku floji ha. Flo alopa. Yeah, abo marakumijo. Galami go ha ho tamijo. Primata Papa musasyon menyo fo na mi bo fo ma elegbaja itami dede amadede mama tami ko da ko kwede ngbago masasa na de to na mi tami fo na da alo gwa na bo fo da amado ho ga gwa na bo to da to eda alo amado gagwa na be di da zigada donya yo ke kwamila fia fonku de nyonwu chikun elabe nyo zigada nyonwu epo nada nyonwu eto nada ikata ajaji nyanya panyare kuglomule minyana nyonwu opo da opo kweda gbomi enama uno na achon dodo alo jeje menyu ade mo nya kpona la okatai ta fa nono metata do ma komi de amakata de da koko na mi ga ide ngogba ha nono metata yo ka kule do ha ho ga da koko alo da toto no mado dem nyaba no fiala obe made Davi Empress doche ga obe alo blada kama de leke iha mi kwela blada ha iha goma sesema kwele iha si amado mo blada alo to eda amado sana to taikata nyare kama kubwa la kwele yo ka mi ko mi afa nsoso vangu kele gba ko nsoso ma mi so nku de jaje nyenye po do nya do nti mi ko ale ka jaje nyenye monono nana me mi no la me semele la kata yi onana mi glanga de achikalo konji yiwo enana ha mi no mi ma bu mi apa gbo alo mi pa fule dolele nya o mo ta na bia de la madesia kude ni commission launtia amanabia ka azo afmia ko bia miga do ta flash akede mia ya mo ko trotro wana uk ejile gomejeja anti
we come here for me, I just hope you are bio. Yo, akpe na mi miawe yawodo. Mother, biabiam, Davi notifafa alo for notifafa delight. Ebe mie glona habe water. Okay, obe engfomcho ada won the water. Okay, tired of glona. Maraku ke enyabu badele miape nukola ple miape nyasala nufiala be biadele nyashia. Kana biadele ya maraku mi dede kwaji afuma alabe na wakpo na wadong alo nemye nanali kemye kobe oyone le mobubu nha i obe nemya dede na yo akpo na yo pongchong ape Marakum yakom letter fuma obe for Jonah Salom. Angon another etafuma. Yeah, oba oblada le akoko magbe akpe zigede ha enye aglomola ede no foda voa. Lowe's knows the holidays begin in the kitchen, so save on GE appliances like ranges perfect for any cook and dishwashers that make quick work of cleaning up. For everything your kitchen needs to make family time well spent. Shop early Black Friday deals now at Lowe's. Oko eka alo daleng tohiado koleni okoni okuna oku gake eda kwonto ha oga gbona ba wo ble ela ba edaleta nami okuna ne okopede le okukuma ta okukua ele eba bla le ha o mofama le okukua eda nto okukua oblami ma afino kwivon ha oga kona na ne leni ba wa kwote okuta yinkata ihe anyama akpere onya ochopimata eda owo nto ha ele ha vovo Akpe enyo Bekaka. yo Maraku enyabu boragale amara shia. Nyapa nukola plenya sala. Yo ke akpena okay abema ko made engona na pifulai makwera be Obo blana taha efo sanyo gaba oblana taha Da gloga ngina alo. Da gloga ojino. Gloga agloda alota. Auta aban non ablata Ablata gake mi da pomiele da epo blamiele. Aibe akora para vita le ni mfoncho jaje nyanya ba ha etaba akpe nemi mfonku da jaje ha etababla atenwa no melabe sigada na nyonwu le judo ko no mudama ukota ku alo ya ta na avo kule nwa ko bleta oblata plus Efo senyo etae nebe yanglo aloda. Jebiamele. Baga wedi ula. Elafma ago kisia. early I'm just adding up. Starting up all of Maracuji, Obaka Yakamakodara Fumaku, Hamale,
cho for a lot David notiva for the light but jaje nyenye ha na amagbeto poma eya ta akpenami de numere dao ta ebe here na so it's needed akpe all the writers. Yeah, for Senor Gabe, Medio Maglo, Tap, Tada, Babla, Tada, blah, blah, okay. I love F1 that I'm gonna have Mia Teng Ayo Jaji Nyenye, but I'm Medopi Bo Pokponha, a synonym for Jaji Nyenye, hello, hygiene. Yo, apeke ne biabiare ke alo enyame de dare ke magalio ke apena miape nu fialao ple miape wonaji polao kata da nami da vero for saros apena mi ple for senyo ike ele afuma mi o mafi mi da kona mi apa no kola kata yo ka komi for Jonas Utifafa the light da empress ble for wonder amagavi ble I am flat PHLAKS ble amabubu yokata okpomi gaka omongo na kera fiota mi pomio akpanami be mi dore mianchi ashai ke maraku anyadele miashia mi apanu fialao ple mi apa wonaji polao ye mi apanu nala yo This holiday season, unwrap the gift of Estee Lauder. Bold lip colors and signature fragrances that make the ultimate first impression. And don't forget glowing skincare. Now, the only question is, to give or to keep? Joy Unwrapped from Estee Lauder. Shop our holiday blockbuster, 9 full-size favorites and more. At Macy's, the beauty destination. 'Twas a monthish before the holidays, the best time of year, and PetSmart was brimming with holiday cheer. With toys and treats and essentials like food, every pet got into a holiday mood. PetSmart, anything for pets. Yeah, hafi mia jua Dr. Dogbe kle mufiala yo kata le benu strong for plus kuvio kata obe yo azamon koko to here akoda pene Dr. Avogbedo de pe unanata ba mauna na ire ayoga aji pe ga pomongo de ejini akpe kem miza mon kpɔkpɔ ya hã de akpe na miaƒe Siana TV nukpɔlawo kple woƒe nyaselawo katã be wowɔ ɖeka kpli mia fia wogblẽ woƒe ɣeyiɣi wova se miaƒe nufiafia akpe na wo katã ke mi ga wo kpem hã be kɔsira yi ke gbɔna hã woanɔ mia dome be miawoe nɔ anyi akpe kaka. Yo, miawoe le dɔ dzi. Akpe na mi mia le doji yo ke yema ke ne nyabubare ke magalio alo nyabubare le amareshia akpe kotania yo ke akpe na mi kata abale mi nya na mi ape wona wa mi jena goma afira akpe African Jazz Panorama Evana DJ Lawrence Mawenyega alabe nemiche ofuma mieva dona de mamedagbe ndima health and wellness by Miss Dell
alabech ofuma me Siena Central ike for Steve Gleda Empress Owana so afuma ke me do de dunanyo bobobo ike nye ewona ike le mia play top radio top media Ghana doma alabeda Empress authentic mama ewona kama feature of market eva doremia ko ikenya strong ikemia wona da amao yala fiat da nami da vero fosaros ple miape franceto ikenya da enyo nyare ple miape Nufialao ike Dr. Dogbe nya Nufialaga afia aleme po miapa Nufialao katala fia miapo de ovaye ho alabe de ho la miadoma la fia alabe koshira gba ke mieva do de African culture ike da Larry ba ewona wona le bamagwe tamiafe wona o katanya na Siena media ta nem subscribe alo manglonko na Siena media mareko na ayi YouTube alabe na anglo nko la fuma alabe ke nemie wona wo ma ke atankomi ehia alo atansami ta mi chumo kokoko ya ekoda pena mashama be mi dore mianchi akpia yo akpe ke yema nyaga adogo Nyakpe like and share subscribe yo akpe mi ajo mi ajinja nya ha de kana mi afumi ajo la do mo cho jajenye nyoti ta enyo jaje no enyo eda no lele oda ena la mesia me enyo jaje no enyo eda no lele oda ena la mesia me apenawi yo Hajiji do vivi nami afialo. Hello. Yeah. Then you pesa ke wane yama. Hele be mi asra. Yo. Akpe nami yema nyado. Yo nyado. Mina mi asra wa gba. Yema. Miagadogo. Fiala. Yela magbara shina mini cho agba maza. Yo. Bagre boba review mi da suku mi anya gbala. Anya baby yema ta ya strova gba assassin alabe that me asura kam yetem bana mi afia ga fia ta anyo ba mi gba from ye mi strong ko ide jiji kwa ha le suku da dama ta miawala doji akpena Dr. Dogbe play department abe yeah that's wrong yo akpena melo yo nyagadogo When you want to feel clean and soft, try new Dial Healthy Hydration Body Wash with skin-friendly ingredients. It deeply cleans and hydrates in one shower for confidence to get closer. Dial up your clean. Oh, mi buena bossa nova, au novio. Mi buena satana, novio, mi buena bossa nova, au
Hello! On behalf of Sienna, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Sienna 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Sienna 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Sienna has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Sienna is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Sienna 2026. Join us to make history. Sienna 2026. Honor the past, empower the future. Visit www.sienna2026.org for more information. See you there. Sienna 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Sienna 2026 DMV will welcome you. Thank you. Ago. Yes. All years, United Volta Association of New York, UVA, cordially invites you to its one-of-a-kind and end-of-a-year and fundraising event. Under the theme Celebrating Student Excellency. Date Saturday, December 13th. Venue Eastwood Manor, 3371 East Chester Road in Bronx, New York 10469. Time 8 p.m. to 2 a.m. Remember, cocktail hours start from 8 to 9 p.m. sharp. Tickets are only going for $80 for adults and $20 under 13 years old each. To reserve ticket, please call any of the organizers on the flyer. Come and let's dance the night away and raise funds to support our student excellency. We have raffle tickets on sale at $10 each. First prize, air fryer. Second prize, juice blender. Third prize, consolation, and a few other mystery prizes. This will be a night of forever memories. See you there. Ao migrena bosanuba ao vlo novio migrena satanaba ao vlo novio migrena bosanuba ao vlo novio
migrena satana ba, ao blow eh, ao blow, ao blow, ao blow eh, ao blow, ao blow, ao blow eh, migrena bosanu ba, ao blow novio, migrena satana ba, ao blow Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena satana ba ao blo Ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena satana ba ao blow eh ao blow ao blow ao blow eh ao blow eh migrena bosanu ba ao blow novio migrena satana ba ao blow eh jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe Ao migrena bosanu ba, ao blo novio, migrena satana ba, ao blo novio, migrena bosanu ba, ao blo novio, migrena satana ba, ao blo Ao migrena bosanu ba, ao blo novio, migrena